Epa lagunok ongi etorri lasto txapelen kanalera eta hemen gaude berriro Overwatch joko bikain honekin eta aurreko egunean erosi behar izan nuenez teklatu berri bat ordenagailuaren txako bestea hil zitzaik delako eta orduan ere jarri dut sagu berri bat, hemen nator arcade partidatxo bat jokatzera partida askar batean. Ea zer moduz moldatzen garen kasu honetan. Viajando a Busan. Mis asuntos. Baina ulertzen ez dudana zergaitik ez daukagun soinurik. Francotiradora, cuidado. Ba, oso ondo, orain lag cojonudo. A ver... Viajando a Nepal. Zergaitik ez da soinurik entzuten, osea, flipatzen nago. Preparaos para la batalla. Vale, Selecciona txarto entzufetuta zegoelako, joango gara aserekin kasu honetan. Hala. mis asuntos, mis reglas y tan poco tiempo. Vale, perfecto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ronda 1. Capturar el objetivo. Healer moduan nana dago, vale. Ez dago txarto. ¡Torreta enemiga a la vista! El objetivo Caga. está. Bueno, hil naute eta bat hil dugu. Hil dut. Limpiemos este desastre. Vale. Hori ez da egin da genuen gauzatxoa. What? Buah. Ez gaude oso ondo jogatzen. Talde moduan, Me están poniendo de los nervios. Ja, ulertzen zaitut. Zer beharko genuke. Vale, pikutara. Los héroes viven para siempre. Aquí llega vuestro ángel de la guarda. Toma ya. Nice. Lasai. Partida guztiak ez dira berdinak. Eso no estaba previsto. Ez dugu ez da gure ultia aktibatu.
Pues, No hay nada malo en hacerse unos retos. si oso txarto, Kaka. Bueno, handik ez dago zer galduta. Puntuación Pero bueno. 0-1. Osea, galtzen du ronda eta badago jende jausten duela hori aparte. Oso ondo. Hola. Joan, jarretu du guazenekin. Hola. Hola. A ver. 4, 3, 2, 1. Ronda 2. Capturar el objetivo. Vale. Vale, oso ondo, joder. Esto no quedará así. Uf. Jo, bizitza behar dugu berriro. Vale, hemen. Mucho mejor. Es lo que me conviene. ¡Que salgan de ahí! Aquí dispara. Ahí está. ¡Venga ya! Diva. Me largo. Vale. Ai, bueno. Bete zendan moduan. Seguro que hacen trampa. Partida esgarretan, asarretzen den jendea ba joan dadila arrankeetara eta listo. Meh. Cao. Derrota. Ya, bueno. Jugada destacada. Zer egiteagatik. Ai. Asesinato doble. Emango dugu Mercyri. Ez dut alde berdinen jarraituko, ez da pentsatu ere. Vale, igual kutsatxo bat. Vale, kutsatxo berri bat. Gero irekiko dugu. Bai, dejaztu dugu beste arkade partidatxo bat. A ver, zeintzuk. Hau, adibidez. Ez dakit zer den, baina bueno. Horrela behintzat jakingo dut.
Ea sorte apur bat gehiago dugun edo ez. Zain betiko lez, denbora nahikotxo partidatxo bat aurkitzeko. Bitartean... Bereko dugoren kutsatxo eta listo, horrela kenduko dugu, jarditik. Ia tokatzen zako segurazki zaborra izango dela, betiko lez. Osea, benetan, zaborra bakarrik, osea, uf. Bla, bla, bla. Jarraitzen duen dik. Iatzen. Hori da txarrena, bilatzen duzula partida bat edo, gero lortzen zu kutsa bat, eta gehienetan, osea, tokatzen zaizuna, zaborrutza da. Edo agian eraltzen ez duzun pertsonai bat skin bat, ez duzu oso ondo. Baina, bueno. Eta gero badaude skin batzuk gainera, tokatzen direla kutsa berezi batzuetan, eta ezin dituzuela erosi, eta hori apur bat ere frustrazio puntu bat eragiten dizu. Minutu terdi. Venga, ánimo. Ira minutu denbora gehiagi. Agian momentu baten rankerra jokatuko ditut. Agian, ez dut zin egiten. Ez gauza da rankerra jokatzeko gonbarzera iaia egun guztietan jokatzen eta kanalean guztien zitapur bat denetarik izatez bakarrik, Overwatch. Eta abar. Badirudi ez dagoela... Ah, vale, justo. Partida esango nuen, badirurela ez dagoela jende asko batzeko partida eta justo partida aurkitua. Joango gara Mercyrekin eta punto pelota. Mercy Widow, Sombra, Junkrat, Diva, eta ia azkenengoa norkera akitzen duen. Eta Fara, bueno, ez da talde txarra. Principio, ez gero ikusiko da partidaren arabera. Yo cuidaré de vosotros. Bandera jokoa, uff. Recordad vuestro entrenamiento. Hemen ditutu behar duela oso abila ez naizela. Bueno. Ahora deberías estar en un pico de rendimiento. Oh, Casper, ez da mamoa. 4, 3, 2, 1. Capturar la bandera enemiga. Los atrae. Aumento de daño activado. El detalle es lo que cuenta. Vale, nola deitzen da... Joe, Hola. Soy la doctora de guardia. Gracias.
Nala. Me vendría bien algo de ayuda. A ver, hamsterra dago. A ver. Venga, vuelve al combate. Necesito sanación. Ja, claro, non behar dut, edo igual zaudete munduko beste punta. Recuperar la bandera. Deberíamos vencer la bandera. Necesito Venga ya. Devuelvo la Vuestra bandera a bandera la ha base. sido devuelta. Zorragora igo. A ver. Es que mirarik ez ere ezin dutekin. Eta ni bakarrik pertsona askoren kontra ere ez. Osea, egia da, osea, suporrak ere noiz behin gailtzen duela, baina erena da, laguntzea. Kritiko, elten zara eta kritiko, ba, oso ondo. A ver, iba. Ya, claro, justo. Hiruhilda bakarrik berpiztu aldut, baina, osea, dena ere ezin dut egin. Otra bandera. Recuperadla. Venga ya! Recuperar la bandera. aquí, Tracer. El enemigo ha capturado Osea, Junka, joan zaitez pikutara, tío. puntuación. 0-1. El enemigo tiene vuestra bandera. Recuperar la bandera. Pikutara. Tiene la bandera. El enemigo tiene vuestra bandera. Asesinato. Osea, ya berdin zait. Recuperar la bandera. Recoja nuestra bandera. El enemigo tiene vuestra bandera. Vuestro equipo Que alguien venga por la bandera. tiene la bandera. Tengo la bandera. Vuelvo a la bandera. Vuestro equipo ha perdido la bandera. Ah, cojonudo. Oso ondo, eskatuta nago, altxagatik bat. Osea, suporraren movida guzti hori. Pilladlo si podéis. Wow. Vuestra bandera. Vuestro equipo ha capturado la bandera. 1-2. Mi habilidad es limitada. El enemigo tiene vuestra bandera. Recuperad nuestra bandera. Oso ondo. Joder. Beti dena txarto. Bueno, bi partidatxo txarto, dena galduta, ba bueno. Derrota. No, oso, ni horrela ezin dut. Ez que batzutan gero, jendeak esatzen da pila bat, support moduan jokatzen duen pertsonaren gan. Ez, igual dago support bat bakarrik eta eskatzen zute laguntza beste laurak eta guztiei ezin duzu lagundu eta gero gainera gaiztoa zuzara. Hala, ba, joan daitezera pikutara eta listo. Pikutara, bai, kanpora. Bueno, lagunok, hau izan da dena. Espero gustoko izan zaizuela, eta horrengoan gehiagoa.